Tenin'aina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Miasan'ny apôstôly toko 19. Ny nielezan'ny mpianatra noho ny fanenjehana sy ny torian'i Filipo tany Samaria sy tamin'ilay tandapa Etiopiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady ny saona azy fatratra. Fa Saoly nampahoro-mafy ny fiangonana ka nidirana isan-trano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra ny aino izay nolazain'i Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto ny antso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy, ary maro ny marary ny paralysisy sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azo zavatra, ary niaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary niaino azy ny olona satria efelany no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa ninao ny Filipo nitory ny teny soa mahafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka ny Filipo. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Ary noho nireny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka ny Petera sy Jaona izy hakany aminy. No nitafidina tany izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mba andraisan'ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahana izy na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roalahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona, no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe omeo izany fahefana izany aho ka mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana. Fa ho Petera taminy, aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fa azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahintsy foy ao anatrehan'Andriamanitra. Koa mimbeba amin'izao aratsianao izao ka mangataha amin'ny Tompo andrao mba havelana izay no heverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidin'ny afery sy ny fehin-keloka ihany ianao. Ary Simona namalika nanao hoe mangataha ho ahy amin'ny Tompo mba tsy ho tonga amiko izay lazainao. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo Petera sy Jaona, dia niverina nakany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritana. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe nitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza, dia hevitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapan'ny Kandasy, mpanjakan'ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia-paminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manantona ka mankanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy ny mamaky teny tao amin'ny Isaia-paminany, ka niteny taminy hoe mba fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mpampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao ny teny soratra masina no vakiany. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovany azy resy lahatra, ary iza no alazany amin'ny niarabelona taminy, fa ny ainy nesorina tamin'ny tany.
Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe masina ianao, iza moa no nolazainy mpaminany amin'izany, ny tenany va sa olon-kafa? Ary Filipo ny lohbava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay misy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no misaka anahy tsy atao batisa? Tena sainy najanona ny kalesy, ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina teo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary efa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny nalehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitoro ny filazantsara tamin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambarapahatonga ny tany Kaisaria. Alléluia. L'acte des apôtres, chapitre 8. Persécution à Jérusalem, dispersion des disciples dans les contrées voisines. Le diacre Philippe prêche le Christ dans une ville de Samarie. Simon le magicien. Au nom de Jésus. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Pierre et Jean en Samarie. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que les Samaries avaient reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, «
Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit. Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelques autres ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Die Apostelgeschichte Kapitel 8. Im Namen Jesus. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber verstörte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Weiber und überantwortete sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo. Das Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte, und sah die Zeichen, die er tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. Auch viele Gichtbrüchtige und Lahme wurden gesund gemacht. Und es ward eine große Freude in derselben Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. Und sie sahen alle auf ihn, beide klein und groß, und sprachen, der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. Sie sahen aber darum auf ihn, dass er sie lange Zeit mit seiner Zauberei gezaubert hatte. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Weiber. Da ward auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er sah die Zeichen und Taten, die da geschahen, verwunderten er sich. Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, welche, da sie hinabkamen, beteten sie über sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen Christi Jesu. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Da aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben war, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt mir auch die Macht, dass so ich jemand die Hände auflege, der selber den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum, dass du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte, die Tücke deines Herzens. Denn ich sehe, du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass der Kleines über mich komme, davon ihr gesagt habt. Sie aber, da sie bezeugt und geredet hatten das Wort des Herrn, fanden sich wieder um gen Jerusalem und predigten das Evangelium vielen samaritischen Flecken. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach,
Steh auf und geh gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem geht hinab gen Gaza, die da Fürst ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Morgenland, ein Kämmerer und Gewaltiger der Königin Candace in Morgenland, welcher war über ihre ganze Schatzkammer, der war gekommen gen Jerusalem anzubeten und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Und ermahnte Philippus, dass er auftrete und setzte sich zu ihm. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und still wie ein Lamm vor seinem Scherer, also hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber seines Lebens Länge ausreden? Denn sein Leben ist vor der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesu. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so mag's voll ein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten und stiegen hinab in das Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Da sie aber herausstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber war gefunden zu Asdod und wandelte umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis dass er kam gen Caesarea.